Hi guys, welcome back to my channel. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody. So today is my hari bahagia. Tapi belum cukup bahagia lagi lah. Sebab hari ni, macam saya mention sebelum ni, saya akan ada graduation. Tapi hari ni adalah hari mengambil jubah. So hari ni I nak buat vlog biasa-biasa je. Ambil jubah dan kita orang, saya dengan my old classmate saya time diploma. Kita orang akan buat ambil gambar pre-convo dekat area berdekatan dengan Kuching dan juga pantai-pantai. And actually right now, sebenarnya pukul 8 pagi tau. Actually sekarang pukul 7 pagi. Dan sebenarnya pukul 8 sampai ke 10 saya ada kelas. Saya ada mock test. So sebelum saya ambil jubah, saya akan pergi kelas dulu. Saya akan ambil test dulu. Then baru saya akan bergerak to another campus untuk ambil jubah. Dan after ambil jubah tu, sebab korang tengok sekarang saya belum pakai make up sebab saya memang plan tak nak pakai make up. Sebab saya tak nak make up saya crackle awal. Maklum lah cuaca ni telur panas. Jadi lepas ambil jubah, lepas lunch apa semua baru saya guna make up dan terus photoshoot. Gitu. So yeah, takut terlambat, better saya gerak sekarang. Gerak lu. So korang actually, saya dengan kawan-kawan saya sepatutnya pergi ke pantai dan juga Museum Sarawak. But unfortunately hari hujan sangat-sangat lebat. Jadi kita orang tak boleh nak pergi. So kita orang decide untuk patah balik ke Samarahan, pergi ke gallery dekat La Promenade, which is indoor gallery and dia free. Tak payah bayar apa-apa. So kita orang sekarang nak pick up kawan dulu dekat rumah dia, dan baru kita orang pergi La Promenade. Gitu. Jadi see you there. Jalan banjir guys, jalan banjir. Jadi kita kena drive slow-slow. Before nak photoshoot, kan tadi saya cakap saya nak bersiap dalam kereta. So now, saya tengah bersiap. But of course, I nak guna contact lens. Contact lens saya, dia terlalu warna dia terang. Ya. So bila saya pakai, saya nampak macam orang jahat. But I'm a beginner, so I hope you guys be patient dengan cara saya apply. Susah ambil oi. Okay dah. Oi, takut. Ulang kereta. Okay. The moment of truth. I need help. Wait. Boleh sih pegang. Coba. Okay, macam ni contoh. Okay, like this. Oh ya. Wait, nervous. Okay, cubaan ketiga. Mun Chris sampai, kami give up. Kalau Chris datang, saya give up pakai contact lens. Weh, gila ciut. Okay, atas. Atas. Oh. Siapa tu? Okay. Pulak dah. Nampak sinya masuk tadi. Nya dah masuk. Nya dah masuk Siti. Nampak meh. Duh. One eternity later. Oh, jadi. Jadi mat. Okay, Cun. Okay, Chris, tunggu Chris. So first thing first, saya finally berjaya pasang lens untuk dua-dua belah. The struggles on the right eye, saya tak record sebab saya tak nak show dekat korang betapa struggle saya. Sekarang saya tengah apply moisturizer. Okay, kita buat makeup yang simple je sebab kawan saya dah sampai dah. Kita tak nak lama-lambat. Ini aku pun, okay, kita ada primer. Then we put some primer.
Primer si perlu. Si jadi. Kita guna tu je. We're just gonna use concealer. Kenapa si tak nak guna primer sebab makeup? Sebab photoshoot ni sekejap sahaja. Dan makeup ni tak payah heavy sangat lah. Okay. Jadi dia takkan crack pun. Siap makeup, siaplah kita. Kita dengan Siti. Ya. Cuma, gini nak basahkan. Ini kita kena basahkan kita punya beauty blender. Saya lupa nak basahkan dari rumah. Macam mesti one heran. Alah. Okay, makeup express. Sangat ringan tulang. And then I use foundation Maybelline Code 120. Okay. Code Maybelline ni korang kenanya macam tu tau. dia tak cukup basah, but it's okay. Sebab we're in a rush. Okay, what I like about Maybelline is that dia senang kena blend. Look at that. Yeah. 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 So kalau kita lambat, kita takkan lambat. You know? Okay, what I like using beauty blender sebab beauty blender ni result dia sangat-sangat smooth compare to cushion. Cushion sama dengan beauty blender, cuma cushion harga dia sangat tidak berbaloi untuk saya. Kau bayangkan cushion bulat ya, macam Skintific apa semua. Berapa? RM70. Benar. Compare to this, Apa bezanya? sama je. Kejap. Tengah masuk. Hello. Tengah buat makeup tu. Shout out to Chris. Yeah, shout out to Chris. Yeah. Masukkan. Okay. Okay, so now we are currently inside dalam mall. Dalam mall kita tengah cari galeri tempat kita nak ambil gambar. Dia bukan mall yang besar tau. Dia macam office mall. So dekat situ ada K11. Yeah. Tempat we hang out selalu. And then atas ada DIY. Dan tepi-tepi ni memang tak ada kedai dah. So sekarang ni kawan-kawan tengah beli air. So dia tunggu dekat. Okay. So unfortunately tempat ni berbayar tau kalau nak bergambar. Masuk memang percuma tapi bergambar perlu bayar. Per head is supposed to be RM80. However, dia tahu kita orang student, so dia bagi offer RM80 untuk semua orang. So maksudnya kita orang ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So RM16 seorang macam tu. Gitu. So it's worth it lah, still worth it. Kita orang ingat free tadi. So usually kalau orang masuk sini kan dia free, boleh bergambar sesuka hati. So this is my videographer actually. Ya. We're never coming down. Never coming down. No, we're never coming down. Never coming down. High on life, got a good buzz going. I've got no way of knowing what tomorrow's gonna bring me.